Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan. Nagayuma kano. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ay na, imbaglakid din ta saan asyak tinabudol-budol nanang. Da, apay akas taon na iti daras mga nagsublay. Kunak numapan ka gumatang iti merienda tayo. Nagsubli akadagos dito'y punerariata. At budol-budol. Nabiktima di may sa abakat tita kanto. Anya? Ay, dayjay tirigat na kadagiti senior citizen arumwar nga awan kadwada. Nabudol-budol tinwidro na kano a pensyon na. Anyan? Ayan di bakutan ngay. Kinuyog di nakakita kan kwa na akam-am mo na. Napanday di police station. Ay, kaasimot. May subli pa nga tadya na budol-budol. Ay, awan lat ammo kon nanang. Napasama kanya kidindikas jay. Pulos mo saan kun anakita pa'y day di lalaki anang yawataklatan iti nabukol asang aribo. Anya katapan nakabalinti kasta. Ngun nga ron. Saan ko mata maawatan no kasano day tabudol-budol? Kaslakit di ada power tan. Ekat, kasano? Kunak nung mabisin ka ako nam. Iso amapan ka kumagumatang iti merienda. Ay, di talangan istor di talikod tinak gumatangan nanang. Biskwit kan soft drinks laangan tigatangak. Day tangarod, tinakaskas daw dita. Nonya katapan nakabalin ti adda kadagiti budol-budol. Pan nakabalin nga ti demonyo day jay tatang. Nabatada kasta. Takas ladamot pan nakabalin dang agtaod kadagiti matada. Wen, kasta ti napasamak kanya kide. Nagsaya ti pan nakisarsarita jay agpalpalama. Diretso ti panangkit-kita na kanya. Ta edi agbalawak kat makipinpinarangak matan. Idewa tamiti limos. Ti amom sa nga kasotapisaos. Wen, kinunana adakkel unay ta sa nga ribo kanumatan jayaw awat ko. Sa nga gasot a pisos latta kanon ti ited ko. Kat namati akmat. Nangirwarak iti sabal iti wallet ko. Kat sinukatak din subli na ako na sa nga ribo. Idi kwan, kinunana nga ada ka makaman na akadwana, kat nagdardarasan api manaw. Idi agbalawak, sang nga gasot apisos mo di igamak. Ay, nalpasan na kan. Anya pa'y,
Jay mo't nabukol asa nga ribo timbagana asa nga gasot. Nagbata da panang luko. Ngem saan mo anapuutan ti pan nakalukom? Talaga anabudol-budol ka? Hangam jay senior citizen di ka asyak launay tatang. Agasam, ta 20 mil jay inala jay budol-budol. Kasi talaga 5 gasot lat na bate jay librita na ako nam. Wan, kasla mapukpukaw ng tibukod na apanunot. Taming-mingmingan na latan di bankbook na. Ngala, anya nga rod. Agan anad to nga taday jaya na, inton sumarunaw. Naging gaita. Diyak pala maibo sa panunutin dyan istorya ni Rosa na budol-budol. Anya, tapay mat. Oh, baka sa namlaunay dyan na biktima apada a senyor. Un nga road. Nasken na talaga ti panagananad. Likli ka na kasarita dagiti kasla am-amo da kalaunay nga oray saan tayo mo't ngam-am mo. Ay, wan. Kas di isa ka no tinapasama ki pada a senyor. Ado, dagitay manglimlimo. Pagamuan tay bagada akam-amo da kang oray saan mo't. Makagayo makano ti kikita da kita. Away. Kasla gayo mga ta, ti budol-budol. May sa akita ti gayo mga ta? Adi bagbagam idi agayo ma'am. Anya, ay, Ah? sa bali mo tagayo mag-ibagbagak idi, Sika ti bagbagak idi nga dagayo man. Anya siya! Awun tapagamuan lata, kasla na magnitak mo't idin kat di kan inadaywan, nagayo man. Ay, nagadungabaw. Ah. Di ka man gustay. Di mo baliktadon ti istorya. Oh, nayasoron nun, bakit? Kaslagit di Ay, mo dahitan ko na. Ay, nay. Pura brabi eh. Na. Nagkumot kit din. Maturog tan. Di ka nag-istorya ti makapasuraw. Tabang ano sa anak to man na makaturogan. Ngalawoy, maturog tan. Ay, nay. Naging pisa ti ulista. Ayan dati pagrututap no kaste analamin. Na, di na ko ni kaskaso. Sapay tinalikodan na. Do binukot ti kaya na di binukot. Naging tuturog laday ta. Nagdarasin ngayon nakaturog. Ay, maturog ang kunti kunak ng sa anak pa'y mata makaturog. Iso nga, aging tuturog ak mutin. Pagdag ito'y sabot tinyog a kinarusan ni Sofing. Sa bagay, napintas dagito'y. Dagito'y ti napintas ama isubling nga usarin ama lokong. Napintas sa pagsabawan iti lauyan ko. Sanpay anapudot na agigup ka. Nang rona nga tan bulalaw. Wino inal sa manakarnit kaldeng. Apaw! Nagmayatan tagigup ditoy. Agpagatang aktuman iti maanger abulalo. Tadagitoy to ti usarin mi apagkalduan kembakay.
Nay. Ah, Kita sabutin yung inalam. nagmayat mo tinaramid mo. Kinarusa mo ti husto. Nakasilsilang. Pagkalduan ka di dagito, iba ka. Anya pagkalduan. Ah, Isagsaganak dagita nga isunto ti panganan dagiti kuting inton sa anan a pasusuan di inada. anya? Ay saan? Dagiti plastik a malukong. Nga susarin tatitid mo panganan to dagiti kuting. Isukat mo dagito yun. Anya? May mayat mutla dagito yung isu ti usarin ta pagkalduan wenno malukong. San pa ya basta mabuong no may batan. Nalaklak ka pa'y kidi nga inawan na. Kasla usar ti manggagamaw. Anya? Tila sa bumit. Wala makamuka no dagita ti kayat mo nga usaran. Ay, pakarusak ana imbag dagito'y pa'y. Ta iso ti usarin taman. Adayo, anataltalgad dagito'y pagigupan itidigo. Ngem dagiti plastik a malukong aginat gatang mo. Mayat tirik na nukasting isa parte ag exercise ngum ni. Sana kon anak ka daw asa nagsukat. Ori kastikon. Bagay ko matisuot ko at t-shirt kan swimming trunk. Mas cute takmat ngamin dito swimming trunk. Nga isuot ko. Ngagtaray-taray ngam day. Puruntong nga insaganan ni Sofing nga usar kay. Mas may mayat daytoy. Tamayat ti plaster na. Ken agminar dagiti na bisked pay lang agurgurong ko. Ay, maladaw sa manan ni Duming, kapitan. Ay na. Good morning. Ay, may saasik siya. Bakit? San pa'y gayam una bakit tilangan? Good morning, madam. Dumanon kayo dito opisina. Thank you. Uray, di mo pa ibagang nga agtugawak. Agtugawak kung dito'y sanguti lamisaan mo. Excuse me, agsikawilak man lang. Apo. Anya ti may paay ko kada kayo, madam. Ay, anyan. Makasisirap. Gayam. Siyak ni Korda. Day tatinagan ko, anasilpuan iti Smith. Nga apelido day di Amerikano a mister ko. Sayang ta nakubid iday. Ay, kastaya. Anyan apan nakipinarang na kanya. Anya ti may paime dito barangay, madam. Apa yan? Apay madam, kaslada sa gubanit mo. Nagmayat mati, rubuat ko nga imay dito. Apay nga kasla, aginawak mata ni di pa nagreknak. Ay, kastaya. Di mo ibaga, pagpainaw tilangak, tapay kita sang kakita nak. Mga numarunaw ako, nasang kapurring na. Kasla, maulawakan. Agsakit ti ruso ko. Yay. Isalbag, adan samot kaibaan at tarakan nyo dito barangay hall. Nene, awan, Ma'am Kurda. Ay, agbuligaw-gaw mo tinda kita matam. Ay, apa yan? Yak maawatan. Oops! Ay, imbagta. Naabuta kasi narapa. Natalimutawan. Nagdagsan. Ay, salbag. Kasano reto yun? Ipaidak dita sopa. Ay, madam.
Anyat mapaspasamak mo, madam. Anong anak? Ah, At ka di power mau. what? Aprusam kumati ulaw. Yay. Iamoy mo, data bangs ko. Ne, malinggan, dagiti matag. Ay, po. Alan, iamoy mo, data bangs ko. Kalpasan na. Pidil-pidilem, data pidit-pidit ko. Uwano, dagita lapayag ko. Agasan nak, pangaasem, maulawak. Salbag ni ayat. Naan-anuak lagid de. Ay, sana kun amakalisi. Tamo na no kasano ti maan-anungan. Rosa, diyak ko may pagada ito, ngam kasekretarya, ibagaksa, ngam Anya? kwa ngamin Rosa, ni kagawad, ni tatang mo, kwa ngamin, Anya ako Sika at talaga. Paggagaran nakpailang. Apay ni tatang? kwa kano, adda kano nakasirip kadakwada di kalman. Anya? Nakasirip kadakwada? Anya kadakwada? Asino ti kadwana? Siksi abo makit kano meten. Kadwana kano di barangay hall idi kalman. Anya? Adda kano siksi abaket anapan di barangay hall idi kalman. Awanak namin ijay ket. Ket amaw. Mayat kano ti panangap apros ni kagawad iti una. Yam amoy na kano ti bangs di siksi abaket. Anya? Wan. Rosa, mayak man anak ka. Ala, ninanasuping na siya Ang mga pagdamaganak na makita nak. Sana kang pakita, Rosa. Anya? Pumanaw akong. Magna akong gitaridaw ti kusina yun. Ala. Rosa. Adda ka? Ay, uwan na nang. Ilukat yulatan da tari daw. Ay, nasapay ko ma. Tadi na madlaw ni Tisya nga pimanaw. Ayan ni Dumay. Ay, napanidyo barangay hall. Isuti ka sa uyaw? Saan? Nasaya tawan dito balayaw. Si kaman ti pagdamagak na daambaw. Ha? Amok iti. Adan sa kano makisinsinnarak kan tatang mo di barangay hall. Ha? Nagkuna? Adan na kaibaga kanyak. Jaket asitaran adagos di amam. Agurnungak pa iti ebidensya. Taamangan do baliktad naktumanay. Ala. Anya baliktad ti sasawan yon. Ibagan tumanan ni tatang mo akayat ko lang nga apaan. Iso asakbay asitarak. Siguradwak nga umunangan da panggapwak. Adda ka di amaw. Rosa. Hey, good morning. Sikati barangay sekretary? Ay, huwin ma'am. Siya. Ay, thank you. Ay, timing. Ay, sikanti pangibatyak iti daytoy. Nay? Anya tilinaon rin taabag. Regalo kini kagawad guste. Ti sigod at chairman dito'y nagbugsutan. Ha? Mas daaw ka nga no apay arigalwa ka niya. Ang di kan mas daaw. Napalabas ti Paskwa ajak na regaluan.
Isa, belated pamasko ken kuana daytoy. Ay, kasta ka day? Ay, dudwata met ditoy. Saan ka day? Ay, wan, Mrs. Awan tay officer of the day, naladaw. Kadatala daytoy, wan. Alaam gayam daytoy. Anya day ta? Pagpalinis iti rupa. Tapno, ad-adda apumudaw tarupam. Ala umaw. Ala umaw. Para kan ka talaga daytoy. Kag itad mundo mat kinikagawad gusti daytoy. Mapalain. Ay, imbag ta naranaan kayo dito sa sangot store kagawad. At napapaitan ni ikit ko. Anya? Ni Kurda? Iso ti ikid mo? Manmat. Alain nyo kano daytoy. Anib yu kano. Anya? Anib? Isigpit yu iti pita kayo. Secret yu kano laan. Di yu ipakpakita iti sa bali. Sige. Anya ti maitid na dito yung anib. Agswerte kayo kano. At danto di yu mapuutan asumangpat akwar tayo. Nayon kano di regalo na kada kayo ngayon bati na di barangay hall. Anya? Adaya regalo ngayon bati na ijay. Imbati na kano kinimanang tisyang a sekretary. Nagloko na tisyang. Awan mat intid na kanya kitay na pahanak ijay. Amang ano nalipatan na lang nga. Laan nyo. Sige. Sana dakas no patsin da ito yung anib. Adda ay amadi nga umawat iti swerte. Para mo't kin ni kagawad daytoy, Marisuping. Alaan mo na, at kamat lang dito yan. Nay, nagpintasan day ta abag. Anyat nagyan na. Ay, hindi ka bua. Nagmayat mo ti pa nakabalkot day ta na dita. Itad mo ton kin ni kagawad. Tad din sabat nalagip ni sekretarya nga intad idi malam. Aya. Saan ka di nga umay dito'y barangay hall ni kagawad? Gusti. Nagkuyog na kandume nga nagpaile, kagawad. Ay, wan. Adagayang meeting da kada mayor ija munisipyo. Alakot ala karon daytan Para kada kayo mat siguro adwa dayta, Mari. From a special someone. Kunhana mat. Ay, unanya. Adapay na i-drawing ang nalabasit asinan puso iti nakaisuratan dayta. Agsakana ni Gusteng. Isu day to yun tay kunkunak. Nanang, agparbang kayo. Nakasaok ni Tisha nga barangay sekretary. Nagbatad day to yun, Rusa. Agasam, rinigalwan day di abakat iti shorts a parabates. Swimming trunk ko no day to, Rusa. Nanang, amang ano na budol-budol ni Tatang. Nagayuma kunak manlangan. Nagayuma ga? Kasta ti kuna ni Tishang. Adula amin day ta gayo-gayuma. Agin pupugikit di man ang di abab kuna ni Doming, adan sa kanuan anib ni Tatang nga intad day di abakat kurda. Amang ano day di. Ay, adula amin niya ibagbagam, Rusa. Kunakat, nga ka dito balay darusa, Sufay. Ay, bakit na sinurot nak dito, Gusteng. Alam na ito yung regalom. Dispensarum, talino katak. Di ka nagpalawag. Tangay ka na yung nakaluklukwan, pumaanawakaon. Anya? Papanam. Inakidya Isabelan. Ay, abamon ni bakit korda, tayo sut ka balay mo. Bakit? Nagayumaak. Ginayumanak na dya bakit korda. Ano lamen, di ka man. Jak mamati day ta, gayo-gayuma. Dati man eh. Dahil ta, tipinanggayuman ni kurda kanya. Kitama. Na? Anya day ta. Sa nga pirgi sa luputan na burdaan iti sinanulag. Apa day ta? Ay, gayuma day ta, Nanang. Anya?
Babati ka mo titigayuma, Rusa. Wala nang. Ay, gayong madayta. Bakit? Mamati ka kuma. Agyaman na. Ayunan nak ni Rosa. Ay, gayuma na ita. Ginayuma nak ni. Ay, gayuma. Kung naklano agpaypay tagtagainip ko lagayam. Siksiman mo't daya bakit korda. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken production supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!